Boya mutugi. Kuma munini wa gavana Mutuma Ntwethinki ari uchumire na kumburati unyanya bwawe na munene wawe gavana KAWIRA Mwangaza ni buku meitenyenje. Siasa cia kaunti ya MERU ni ciukire mwerekera yungi yumuyaro watongere bo baingi ba kaunti ubakioneka utatira gavana KAWIRA. Nakinya gande gwethira haba mutia kiunduni ari wengwa kumania no ntubonende ameru bo baingi kirabeterete ni kuona imakania bya mbunge ya kaunti na atongere banene ba MERU gwethira ya ciara matunda kiriro ariroro kwiriro ara kuingata gavana KAWIRA kuma etene renge Finia Simana na utuchokere de mushibiyo ya siasa cia MERU kirirono romwanya rowa siasa. Muntu kalono au chokera na kangi yukerono wambere ya ari munini wa gavana kwandikira mbunge ya kaunti ya MERU aitarekia mithangiko na kwangaika kurethirite akiangaika kwa ari ubichine na barua hii iliyo kinyambere ya mbunge kamiti ya Justice and Legal Affairs Committee kana JLAC ilethira nende kya wangui ya uchunkuno ntubono ntunero amirite kioto na mawatho na kenda kumeankurukio konie matheta ya munini wa gavana arethira akiura kwa ni kamiti wiki nyambere yayo tariki 29 mweri wa kenda mwakene yo 2023 na ubu munini wa gavana araikinya mbere ya kamiti kiri gikaro ki munini wa gavana nethira akiwa tantu kathumba barethirite akirenganitha kia na kunyamarwa kukie na unende nio kiruthu kethire kikiruraira. Kamiti ya JLAC ni ethire nindi kiura kiantu kathumba barabawetanirwa na matheta ya munini wa gavana na umwo ari KAWIRA Mwangaza barabonthe bethire bakiura kwa wiki nyambere ya kamiti. Munene wa Ritungwe Nchamba Mbithi, Minister wa Ritungwe Mamuinge Dickson Munene na kinya Minister wa Kigena Monica Kathono barethira bakiura kwa wiki nyambere ya kamiti tariki 5 cia mweri yoyo 10 mwakene yo 2023. Tariki 5 akamiti babondi ya wandikani ba ikinyambere ya kamiti kenda kwariria ugebo munini wa gavana kuga kinya Ritungwe bakie kwebo bethire bakibutawa. The personal assistant, we are not aware. We are running this from this meeting. However, for the driver, we are aware, and because of that, the letter that was written. Owe Dickson Mone arita ugankulani buru na babodi ya wandikani. Human resource manual that she's referring to, it is indicated in black and white that it operates. I mean, it guides the national government and its agencies. And the county government is not an agent of the national government. Our county public service board at the moment is in the process of preparing a human resource manual. They are in that process, it has not been finalized. Nchamba Mbithi na kinyamoni kakathono batai kinyeria mbere ya kamiti na mwankira thaitu kwaria batai kinya. Ange barabeti ni kamiti ya Labour kinyabo boneka kuria uteya wetwa ni kamiti u. County Secretary wetwa Kiambi Atheru. Kiambi Atheru ngwana kumanyithia akorokirwa ni County Assembly ya MERU niyo ya approve appointment yewe. Na tukumusamo na sakamete 2 times. No tero kinyare mwe aja na sababu ya aleka kuja. Angondo manyithia Kiambia Atheru oserira cia kurukitie cietikirite tukwinga waleka kwathika. Si onge osiri onge ni Kathono of finance. Tumwete summons tumwetete jairi atomba uginya ndene assembly igoro aratumire baruga baithatu kamiti ikarambi bainya kwina director of enforcement ora witawa na mucho ora kwa etawa Ismail Mugambi kinyango ndo mumenyi Ismail Mugambi tugwita jaire tu kamiti ya Labour utikwanda kuja ni tugwire mbi tugwitira utireja no tandika baruga kwa sababu ya ura kuja nimbi. Nchamba Mbithi niwe kinya akinyo ya riuria bangi mundu awitwa chief of staff Nchamba Mbithi twamwitite atireire na atandikire nya barua ya gutweleza gitumi atiraombere gukinya ndene ya kamiti yetu.
vau rutere ngavana wa Meru Kaira Mwangaza ura waweti muno kiriu givuva munini wokie kwi ntuku ya Jumaine tariki 3 cia mweri uyu 10 mwakeni wa 2023 ethira akiwata weni na kuromba wiki nyambere ya bondi huu kuri tariki 6 ntuku ya Jumaa. Ntuku irio kinya ngavana KAWIRA atuma barua ndaika 25 mbere ya gikaro kwambiriria akiwa atomba wikinya mbere ya kamiti huu na ntware muchemanione iyo munini wa rais muchene munene yo Nairobi. Aitwira ngavana wa Meru County ya we Bishop Faith Kawira Mwangaza atiomba wikinya mbere ya committee ya justice. Ndondrona communication hii receive it 9:35 AM. Just 25 minutes to the meeting. Members already nyaba kari in their assembly. Irio barua yo tuma wa eke madharau tu, you see, this is yo to kuira Meru madharau tu na otonia babu bu to MCAs ndo bumbia kwa kiwe to MCA tu. Nikyo turendete narua no twitora so monete ngavana te kauga kore mantu ekirero eje atwere no ashed more right. And surprisingly, today is not a sitting day. Turaje te aja pasira za kamite no tuwa kuga maoni jangavana. Ote we secretary yomba gwitangoge batena am of the assembly. Na batu baketara u assembly tutuomba ba check to ba check bakale mago check kana ntoto abera beje bate kuja to ba check bwa ba tueresa tumenya narama nto jaro metenya ngo lakini mbije no ntobate kuja no nto ibeje ra baitetangoge bothoku kiatho ki kiararua na ngavana ukurua ne ndi wikinya ntuku ya ruari na okuri kia barua ingi ethira ne ndi tuma wa itariki tumi ngavana atiomba wikinya mbere ya kamiti huu nto kamiti ithirite kimera kia bunene na kuwa ni kiuta tina watho ngithira ni mapibi tumi barua ine batire kwithira ikia mbere yere ithirite tuma kiumia kithiru mbere nombete kwithira andikite baruga na auga baruga yandetaga 6 October 2023 na naugire atomba gwa attend baro mushamanio jou nonto na ina ngugi imwe ya gutanare ya mushamanio jo deputy president na Nairobi. Kwa the question ira kamete kumba kothe kiuria NAARUA kwengethira ni kinyume na sheria aringethira andikite manto jau kiri baruga ya mbere onto akwithira jandikite ki baruga ya ijiri na umemwake kana wacia ume tuma different reports. Last week we understood, lakini we are here to another report. I cite so many things into law. At times, mantu yetu kwa area it's all about incompetency. Kana kwa rote kumeo kwa as the governor of Meru. Rewa tuma baro yele contradictory. Then in the first place utibati with the office ne uno ndo roto membere no bati with either this same knowledge. Utumia kwethura ruariro omenya there is law. Ringi kuringana na watho mbunge chine inya oye koti nene kana high court na boni kuwa iri nenye wita muntu wonde mbere yayo tibala rais ake sia committee ene committee of the assembly I power sachia high court. So the committee has the powers to summon anybody, leave around the executive, anybody within this county. Committee need to pass by the constitution como summon appear before the committee to answer any issue that is of importance to this county. Kiuria niri ina kukuongwanta ngutano ethirite ikierekaira muthia yorono Phineas Imana Gaaru E Ciaca ndeto Cheweru.